ngikhuluma okuthize mhlambe ngifuna ukuphendula athi thula wena ngisakhuluma yezekile lento mamkhoza uhambile khona manje sine indawo edrobheni iflat angimazi noma ukhona lapho ngoba ngithumele omunye umfowethu engisebenza naye ngomgqibelo lento iqale ngomgqibelo akangamfica ukuthi ubeke kuphi-ke mamkhoza ngazi ukuthi ubeke kuphi akafuni ngimbuze lutho akafuni ukwenza lutho hayi lokudlelane lo mamkhoza hayi njengokwami ngicabanga ukuthi ayaphele ngoba hayi sengibekezele kakhulu aphele uphike yena wangisiza ngiyabonga mamkhoza siyezwa mlaleli kodwa ngeke ngingasho ukuthi siyacela bandla urekhoda cishe yonakala ivoice note yakho wena uqaleni manje uzwakala udokotela uzwakalela phezulu kwana asisakuzwa yacishe sizamile nje ukulalela lapha nalapha ya dokotela asiqhubeke. Okay. Mamlady siyabonga kubalaleli kakhulukazi laba esingene ngabo namhlanje and nabanye ngiyazi ukuthi egcineni istory kungabe ukuthi istory asifani kodwa kunemizwa efanayo ukuthi badlule nini. And mhlawumbe namhlanje mamlady ngizoke ngene esitoleni sami uma sengidokotela abantu abazwanayo noma abantu emshadweni ngama couples ukuthi ngoba umuntu ka asho into nestory kulula ukuthi uzwele istory wena ubanjwe into ayishoyo ngestory kodwa ungasamuzwa ukuthi yini la ayishoyo. Uyabona umama mhlawumbe siqale ngomama lo wekhadi yebo ukhuluma ngekhadi ukuthi indoda yakhe ithatha ikhadi njalo njalo nemali yena akanayo imali kodwa mina ngudokotela angisizwa leyo drama yekhadi. Okay, into mina engizwayo ayishoyo uthi uzizwe esejele, alright, uthi uzizwa trapped, uthi uzizwe engakhululekile ingekho inkululeko kuyena, uzizwe engakwazi ukuthi anikezwe amandla ukuthi enze ama decisions ngemali yakhe. Alright, into engizwayo mina ayishoyo njobe ekhuluma nje. Okay, ubaba yena lokho akwenzayo ngase ngihlaziye ngimuzwa mina ethi yena ufuna ucontrol, yena ufuna ukucontrola ngoba mhlawumbe ngendlela akhula ngayo yena wakhula azukuthi indoda iyona kumele imali ifuna iqhamuke ngendoda njengoba desikhuluma ngesonto elidlula ukuthi indoda kumele kube iprovider. So kuyena imenza leyo nto afeel more of indoda uma kuukuthi le mali uyena nonika unkosikazi imali ngoba leyo nto ufila engathi uyena oba necontrol. So kubaba ngizwe angathi uthi uyena okudinga abe nepower la kubudlelwane uyena okumele enze ama decisions kodwa futhi khona le ngimuzwa khona ethi akamthembi umama ngemali. Okay, lokho ngamthembi kwakhe ngemali nje bengafuni ukumnikeza imali nje mhlambe ngaqhamuka entweni ezadlula ezenzeka kubona kungaqhamuka even nakuyena ubaba indlela akhula ngayo. Okay, ngemali yakhe yes. Yes, right. Akamthembi ngemali. Angithi phela manje masisingenelene uthi into le ekhaya sekuyethu. Yabo. Waqala umama wenza lento asitshela yona isonto elidlule wasabmisi ngokwazi ukuthi. Yes. Wathatha over kuze kube too much. Yabo, kwadluleleka kubaba wayibona ngathi lento ngiyayideserve kumele. Akaboni ukuthi lento umama kade yenza ubemhlonipha embeka esigabeni esithize. All right? Now, le voice note yoqala nje mamlady it's about control, it's about ukuhlonipheka nokuhloniphana. Okay, but also it's about his tones. Into embike ukuthi kulobudlelwane babo sebesebenzisa imali njengesikhali. Okay, isikhali sokuhetha omunye umuntu. Uyabona isikhali sokuthi umlimaze umuntu imizwa yakhe, isikhali futhi sokumlimaza nempilo nehealth yakhe ngale kumphefumulo nje. Okay, ngoba nje kade sikhuluma ngesonto edlula ukuthi isikhali semali is not just into eshaya ipocket lakho, eshaya inhliziyo yakho, eshaya stress ube ne depression. So ingena nakuma emotions akho nje nasemzimbeni. Okay, ngizelo ukuthi abesasebenza kahle emsebenzini ngoba uthi ngisasebenzela ini noma evuke emsebenzini qale manje baba uthi hawu asafana naqala. And then if ngangena kulo wesibili mamlady lo wesibili uyambona ukuthi uyamuzwa futhi naye ubaba ukuthi kuhlunga inhliziyo yakhe njengebeka ngayo ukuthi unesi wakhe umtshela ukuthula wena noma ekhuluma. Okay,
Kodwa ekugcineni bobabili bakhala ngento eyodwa ukuthi ababoni behloniphekile, abayiboni indawo yabo kubudlelwane. Into abakhala ngayo into eyodwa. So uyabona ke kodwa ukuthi unganihloniphani kunobuso obuningi. Ngapha ungahloniphani umama othi thula wena, uyamthulisa ubaba uthi uyabona ungakhulumi, noma ekhuluma baba afuna ukumuzwa, okay? Kodwa mhlambe nabo angisho ukuthi ngizwani, utheni ubaba, okay?